Aha ADEHYE3 NSEM ya live on FPNTV GH say opese wo hwe ene anope ya oko Facebook ana oko YouTube ana what type FPNTV official TikTok so no type FPNTV official obenya ye na ene so wahwe na bibia so atima ye kama ene ye de ADEHYE3 NSEM atenase no ba ba hyehyɛ so de ana ne ye ba bidi nkomo kakra bi nkomo ya ba bidi ne very smooth. NSEM bi social media amanfo di ho komo na you decide say yen kan ho asem ba say obi broni be ka say is getting out of control na say ya agi nsam abanti bi efen Fori producer Fori on da aye screen so kama no ne ho nsem bi ababeto social media obia eka bi na ya do asem no mo suko afei na FPN4 yeso yede eba be somo na asam no ni nchase anase ni entimu enie abranti e fen Fori ana papa e fen Fori wo ye actor obi anim say serial series no mo yi no TV so no say wo hwe bia to say wo ye actor wo ye very good actor pa na ni juma na wo di no sinimu ni say wona ja bebia wo tae obi a wano monsa kakra ti da bia bo se ne kasa na e wada bibisa na abranti enya godmother se kasa godmother se de timika se obi o godfather no ono so nya godmother woman bia ne nsem ye wo sika na kakra wo ne botom na woman yi enkyiremu eni Fori ensem no ene se woman yi si oben Fori pa yi na Fori ba America na enam se oben Fori ntino Fori ne tena se din komo fa business ho enti ma watam sika ye friend of $50,000 edi ma banten so on fa meje land kakraka na chese omomra meye eye business because Fori ene na di business ho enkomo enti Fori ka kire no se eye land no obeto no eye $50,000 na ma mi si enam se onim Fori ntino wan opportunity kura na otam sika dosopu sika twitwiridie na ode ma eye Fori na wei ena ma mi ba Ghana na Fori kokko kire ne se ma me wo dan anase o plot o ma mi sika se mento na ye de ba be business no plot no da ho no ma mi su call plot no so in fact na nani agiye esan se projects any business Fori ka se omode ba be na chese be bia land ne da no ebeboa na we na ma mi call land no so in the next day ana okoko share land anase land owner de eya asase ne de na nkasa ana o se papa me na mba beto wo land ya ugina sui na me kwa me doctor am o US abuchi me na papa yi si maame ene congratulations me so me twafufu ama na tonkwan mu isan se so ye doctor dia me wo yare bi hihye me ho a ma kon enko enti je so oboa me enti o cheche ne yare ne wo de kire maame no ana maame ne so yare we de abrochira ba me so mama so wia enti metimi aboa wo ana maame ne started with treatment eni enro kakaka na papa ye ho ton ti papa ye ho ton no pe ena maami di to papa ye ni se ja o proti de masaw yare ma hwa ma ho ton na so proti de won sisu amfa ma me aboden ana ma papa ye se na maami proti mi di ma se me kura mpo Fori obeto ye proti opa me chewa asrent so ana me se me mfanye sa na me di ma ne 10,000 maami ne so se oboa Fori bagi $50,000 ana papa no sesa ene ka che Fori se ene land na oba beto ye no wo se wanya land foforo nti unye interested wa frame ne makasa enti me a meton land na ma Fori no me sisika ne da ho nti Fori emra magi sika no no famro ena ma mi fre Fori no ka che se land na obi ache me bi e da ba bi e ho ye very secured e ho betima abo project na apese ye de ye no enti mene land ru na kasa se ne land na mani nje ho wono so enam ne yare bi nti no mahwe no kakra enti wo sisika na da ho enam hwa me hwe ne yare ni nti no ode sika be maye enti fankrata land no ho nkrata ko na koji mi sika na fabrem we na Fori se hene ne ha sika no 40,000 na ka no ode a chere ode anu nsa manasa enya de se sika no ne nsa be kan enti maami atwe Fori ya na chese aye on and off na we na maami ba Ghana
ana Fori ofre Fori kwa ha ofre Fori kwa ha na we na one morning baby a wote wotu afi ho na me say maame ni fra buchira ba na posifo hwehwe ni ntino early morning bi na obeyi niema firi ne kam di agu baby a wote no ena nipa wote no iya posifo asutire ena posifo ensa eka ya abante frem Fori nipa cho aha one da so no ena aposifo ensa etimi kan eye papa ya efe no Fori ena omode no kokotwene mu odika ko remand ebaye na after remand no ena eye aposifo ede no court na yenkohwe video a na yede no court no yenkohwe mra So straight to action, to a woman my satisfaction, baby. Mama, I give you more. Yes, we any Fori almost a handcuff any good in sana ya handcuff na yede no court na yede no court and a court sans yam fan konko twini mu na Monday a edi anim ya and then on the 10th or 11th on the 12th of May yen san fa aye papa ye friend Fori ensan ema be piem e wo court nti sesi amene wo kasa Fori on de ne ho ya sign de na kwa twini mu e wo aban kukumu a ye hwe se eye judge a obetena asam no so no ebetimi ama ne bill anaso be remand anaso be tue sika no ma amene de wonye na adwe so beja asem no because o sika no kra de enye ne ya but relationship between woni Fori no eye dene se Fori benya that mindset e dey na sa ade no isan se Fori friend say ma me accommodate me hia ntare me hia sika dey aye project kra na ma me ne se watam sika na o dey abre Fori wa fa ne se ni nua ni busuani ni bibia nti eye ne yase Fori atimi adi ne yesabi anyambrasem a etise nti nya de se obejama abrante no afa ne adi me to aso dia me dem ekokura efe ne gene kurowe wobodia na amanfo nhede nim ba sa obeka ya emebi nyum to ni bi bo nyum bi ye fiti obodo the capital town ne gene eho asem na me kan suku ni ababawa bi a okosuku wosunyane woye nurse ni a wo ne final year obewie ake September ya na odeti abrante bi a ono so wo gene ho krom ho ara na ababawa yi efri school mu bai ana obaji sika wo maame na papa wo se enam so obewie school ni nti ode de ka bi wo school mu a wo tuatua ka no enti wo se obaji sika no ode ko we na ababawa na eba fi a okono maame na papa de sika ni bi ma ne se onko no onko tena school mu na wo nsua ade ababawa ji sika ya wa onko ana okokoshe ne mpena dem oji sika ra onko school and a final year nursing student sunyane okokoshe eye ne mpena edem ewo eye gene and a branch no head ne mpena wone ne ti enye se ebia one day pe na wo hu a branch no fa ne bia na according to stories a e ba bonten no de ne yetin se ababa won no wafa yafunu enti na branch ne nya ready no pese ababa won yigu na ababa won se wonye saade no we nam so ma ababa abrante no konum aduro bi a be ma betimi ne obade ada na nam so ma nyinsen na sei according to stories a yet no abonten no na we na woni ababa wa ne daaye no after so ne daaye no eniema eboro so ma wo ma anajo abrante no efamu ehwere ababa wa no famu ehwere ne nkwa na before sa ababa wa eba be hwere ne nkwa no abrante ne nchire mu ni se na oni ababa wa ne dadam na ohwe ne ekora na onse ababa wana ye mere so de no kopie mu hospital ba no abrante na nkasa sika bia ni ne ho a ode be faka enti na wo twen se oye normal na ababa wana so nchiremu kire se oye obi a oye asthmatic enti abrante ne oye normal bia be ko normal bia be ko no onse afi de atode ye den amfa ababa wana kopie mu ayaresa bia obi hu na ababa wana firi ho we ena o man so ena ode no koduru eye hospital ana yaresabia ani na ahe
ɛna ɛyɛ hospital ɛhɔ ɛyɛ doctor panyina ɔda ɛyɛ hospital na no ɛfrɛ ababaawa ne maame ɛne ne papa ka twom sɛ mo ba no sabi ɔyɛ nyame dia wɔ hospital wei na abante no ana ababaawa no ɔpapa se me ba no magya ne kwan ma ne kɔ school woni gyenegyene kurom ha enti mo nkɔhwehwɛ ɛyɛ nipa korɔ na sabi wɔda hɔ na wawu na mo hwehwɛ na busuani no ɛnyɛ me ɛna mo se otuam ni kana bra bɛhwɛ sɛ nyɛ wo de hye na papa ni tuam ni ka ɔkɔ hɔ kɔkɔhwɛ na kyɛ sɛ yɛ ne de hye na Angel FM Angel TV my report you can go timber maybe no 9 in on a young sister papa why you think teacher I was near 20 years I walk school I was 9 years and maybe between why in media and care about more than my age to an more every year more copy more ever business we say and I ne of penny I water agape evangelical church and not our changing up with him common e wono kata nepa ene egisi edi nkomo na wo chemu se gisi obi a wo fa pie eye na anu do oda ebedika e tan se gisi e won final year mu a wo by August de na wo gisi AFRIYIE into obedika say wo de for registration bi ni fees a hodo get so otimi ekekia na eye endra ya wo de na wo nyan se gisi e ya serious na se be gisi kan wona ya fine na ona bi na ya se gisi ewo ASUNYAN teaching hospital na mo ntia unya se wo Gengen health center mo ana se akiti ebedi ka eco school mo ntia ba ne sen ana be na kwame sana sen na ngiti ni eba wa fajira ye kakra bebi awon so wo dan mu a kwa bonten se dia tom kakra and I'm so Emma a jano etu ne America ekopie mu Gengen health center honomo na okodu na no kwese ne banon so eda honom nti na sata media giki ayi nya media na obisa doctors na physician assistant or honom ze dia ne nam so Emma gifti efremu o dia nche mo di man ni na so omo honoma no mu se ka gebi ababesia ay ababa wane da abanti bi so a wode na akwa so bed bis na o se wo fa ne ma mi ni papa mo ai afifie abasia o eno na abante no so de ne ho kan enwura enti gift dia na abusia ni se nka o school no na so gift ankwanko do school mu a dia ko du Gengen health center na wi en se gift ahwe ne nkwa na we no bisa ni edi nkomo ti wa ma e bisa ne se test ho e de ba ye fa abante wode ababaawa woye eye final year nursing student ekopiem wa yaresabia abra na ababaawa no eye afre ne nkwana se oya ato nananom e won siedo de efiri ho e de ebaaye eno no na reporter ababeka yensabio ni se ababaawa no ana brantie no after say omaame na anase na busuafo kopiem wa yaresabia ho na omuhunu se eye omodehye no ena sebe wato nananom won siero na yenhu ni pod ne baaye no anche bia na brante no efa ye tetefo no frɛ ye ababaawa no omaame anase na busuafo no ka twom se opa mo kyew ababaawa no ne nkyɛn ena ɔbaaye na ɔne no wɔ hɔ anche bia eno hu se ababaawa no waye mre yensom na kyese ababaawa no wɔyɛ ato nananom won siero nti wodi Amerika ɛde ababaawa no kopiem wɔ yaresabia ene nam so ma ababaawa wahwere ne nkwa enti obo ne ho modern se emprempre ya ode ne ho ebekọ akoma aposifo enti we ni de free abrante no eho eso ebaaye ahaye adechemu nsem ye wa live on FPNTV GH medika akasese oko YouTube FPNTV official saso na oko ye Facebook Instagram Twitter X baby abeko bia ye FPNTV official enne ko Fori aye nyinanim se ye actor one of the most actors in Ghana we are very funny. You can't be very funny untimi enyi ko Fori emfiri mu. Wako akodi djuma bia ma ne ho aka adwamu se de medical aka no. Elanda ye ton $10,000. Wakoji $50,000 ama ne ho aba abeka adwamu a oda aposifo kukumu a AFRIYIE hwe se ye be remande no bio anase obetua eye kana court eja no sisi amene okasa de oguso a police custody a omo edin asie for the meantime
on the 12th day of this month May and obesan ko piem court na yeti the court ebe so ebe kan ache eya abanta e fen ko Fori is either say o tua sika no ana say ye ejele no ana ye remande no ana ye de tabono bi eto eye ne so defi ko Fori aso ye so e de eba no ye de kan aka baba wa wo ye eye final year health eye student a wono so ahwere ne nkwa no yadika kana asem na mame before say me wrap up na me sorry so no mama mfa esa akwanya wi so na me fa afutu kakra emma yenuanom eye emma ne sebe ye mame mo sometimes say mo maba fie no mu ko school amesere mo e wo say mo bom modern na mo hu say akra no kwa kodru especially SHS students enkora yi bi obi wo ha obedu school ma o mame bete ne kan o ba fie anase o pesika ena ato aduane di enkra ne bebre omo ba fie no mu ko school ma na omo kwa akɔhye baby most of the ladies na hwere omo nkwa on their way to school emboa eye oman no enkola no so yesere mo se mutu na mo bi a muntu na mo abeboa mo se mu ko school a mo hwere se mo ba ko school mu na makwa akɔsua de se de be oye ne bi ento ma wo maame no papa enti wo nsuru mu mo ntwa jaajo ADEHYE FPNTV eye official ye wo ADEHYE nsem live on all the social media handles no se opperson FPNTV GH edi enkomo anase ensa woso anase opese obeye program bi ana ope enhyehyeye bi a mesrew okoye Facebook na okohwehwe ye FPNTV official obehu mpanifo number ayo eye screen no eso na one wo mo atimi atwetwe nkomo na how ene de opese mpanifo ye ma no na omo so agebre atena mre so no mayama mede eye dwumadie no ebesi ha yegusua e wa abefa fidintentan no so de ensa beka e fa ye trending story bia ho bia ne besan e de abesom ye do bia as so ku pani awoda Agape Evangelical Church ano e wodengina kodi nkomo no eye wono ankata ne ba ene e gifti edi nkomo na wo chemu se gifti obi a wo ba pie eye na anu joda e be giska e se gifti e won final year mu a wo by August de na wo di se gifti e school into obeji ka say wo de